Ora tātou, I roti te manaakitanga tō tātou Ariki, ko te Mangai te koutou toko ai nei ake nei ai. Tēnā tātou, day 30, Maramatanga In A Minute. So, we've covered the first 4 points, and there is one more point, which is the yellow point. And the yellow point is the Mangai. Ko wai te Mangai, well, ko te Mangai, he Wairua. That's the first understanding. Here's a crack up one: when you go into the Temepara grounds, sometimes people walk past Ratana and say, oh look, that's where the Mangai is buried. Kao, kei roto tonu I te Temepara te Mangai. So some of those things, I guess, you know, we've got to get right as we get closer to the 100 years time that Tahupotiki Wiremu Ratana, he was the vessel that was chosen by the Wairua Tapu to carry the spirit of the Mangai. The role of the Mangai was to be a messenger to us here on earth on behalf of Iho o Ramana. So, pera noi ho mō tēnei wā whānau, I roti te manaakitanga tō tātou Ariki, ko te Mangai te koutou toko ai nei ake nei ai.